US President in than chu zo felanita niin US media te chuan antar langa Fox News CNN le adang te projection atangin Joe Biden chu Pennsylvania phak rual ani don talova an projection hi adikani chuan Biden chuan nena changin electoral vote somni dang a hui bel le don ta a vote zani somsari amamoa vote zani somsari pathum a muthei don ta a Trump atan le pel thei ani don talo Biden hi president ta na an la lu tani chuan US president zinga a upaber ani dona president achu voi thumna atling veta tinane hetila hian Donald Trump pero George H.W. Bush nuwa President Trump ni mangzo theilo masaber ani ve don bok Biden hi achak dan tlang pui hantar lamtaila anrama tuipui kam nai state te khu Democrats lam on tu te ani deuh veka chung state te chu ahum theita vek apoi mo lai ber swing state antia Trumpa aron hnele ta chi aboka heng swing state zinga hian Pennsylvania Wisconsin le Michigan te hi kumsang ni le som paruka Trumpan Hillary Clinton ni nena ta na alo man to khania chumi ma jong chuan vote an nga nen Democrats kulpui anti thrina Trumpa Republican atangin Biden a hian Democrats kulpuya chuan aron siam leta ti te poin soila adikome heba ka hian Republican ho mun puyanga ngai thin Georgia Arizona le Nevada te ma alarwai boka achakemo chaklawemo amamo tolem lova ahma shwaina hian achak tavek kani phei chuan vote zathum le paruk a hui theidon ane nili chung vote an chiar nuwa Biden hian record tharasiama mi puinol pui popular vote anti chu makta duai somsari chuang muin a mutamber alania Vice President atan India chul chuak Kamala Harris a mangdona mecha Vice President masaber ani don bokane Trump a hian thu boy thelua khin atumani kha atran chan chu tunin thana da kaltlanga vote thaka vote ti chingpenna om ti chungchangane Trump chuan Philadelphia a ukilten press conference an nei tur thu apuanga Pennsylvania a vote chiar chungchang ani rinane he state a hian vote nuai ruk chuangin ma a hroi hnuwa le thal ani kha kan tarlan toangin Trump chuan president ni turin Pennsylvania hi alak nge atula Biden an ala ni chuan a thabera anin tluk tok theya Pennsylvania hi achian chuan result po chiang to mai tura angai theyome Trump hian Pennsylvania vote singtel chu dan kala pom ninatar langa hei hian in than mel mang atidang lamta nina soi Georgia chuan vote sang khat chuang hreta anin thlawa wangin absentee ballot te chiar lovin nizan lama khan vote hi an chiar thalea Biden hian ma hruain vote sang sari velin anin thlau to ne tuntrumin thana titilwa tu berchu da kaltlanga vote thla kania teaching penna om ti borvel tele a khotlai na satawangin hemi chungchang hian soi a hlo hle nizan lama kantar lang towa chiang deuh zokin hanchun zom le taila kumina hian vote thlak tu za a somruk pahni zetin da kaltlangin vote an thlaka Trump atelam chuan vote ti chingpenna om ninan soi ani kha vote thlak tu hriat lem lo chu tlai khonnuwa anron pung thut maya ama tran lama vote la then khatero chu payani thung ti borvel chu tran funga anneyane vote chiarna hmuna ama tran tu te chu lu te po antum nge Trump tran tu te hi ani nanglo hlom khop mai Philadelphia chuan ral thuam nena thok chuak tok te anom lain Las Vegas a chuan vote chiarna tuala tong trai rualna lo nei pol te anom thung
hetianga vote ti chingpen na hi Trumpan tun naya asoi chuak chau lem lova kumsak ni som paria ta khan Florida in thana vote thak tu po hriat manglo chu da kaltlangin aron lu chiam mai nina lo soi to a heta tang dai to hian da kaltlanga vote thak hi aring to lo nina lang media sang-sangin Trump pale apol te tranfung hi do tangin an chua afin fiana ko turan nei lo ti chu an hnial dan ane mase da kaltlanga vote thak hi chu in nga na tla ka ni lo zia alang chiang hle thung daka vote thak dan hi chihni oma mail-in ballot le absentee ballot antia ti dan phunga chuan vote thak nia polling booth a vote an thak tur hania mase kumina hrileng awangin da kaltlanga vote thak hi an tam ta hle absentee ballot anti hi chu keinin postal ballot kan ti nen hian ai nang ber ome in thania vote thak ve theilo tur chiang sa ramdanga sipaile official om ti borvelte mitang te damlo le rual ban lo te le in than ka inhoya duty tur ten vote an thak na ania an ram tual chung in do hun lai tangkhan hetiang vote thak theina hi an local pui to a in thania vote an thak theilo chan te chu chiang takin an tarlan angai thungane mail-in ballot thung hi chu in thania vote thak theitur mase polling station a kal aya da kaltlanga vote thak theina ani ve thunga state than khat phei chuan polling station honglovin da kaltlang che in kumina vote an thak nge ani kha voters te chuan vote thak na tur le kha andonga chuta chuan an midu thlangin in thlanni November ni thum main an vote chu daka an thon kir le tur ania thon kir na tan hian October ni som ni pakhat borvel chu an pe ne absentee ballotin vote thak na tur form an don lo lain mail-in ballot ro chuan an dong thung tinane mail-in ballot hi in thlan ma dai to khan state rang in an kalpui tran to a hei hi daklamin vote chiar huna chiar ve man tura an buai pui theina tur ania November ni thuma vote thak ma khan mi makta duai tel fein vote an thak fel to a presidential candidate te in chap charna te khan kong tam taka chuan omzia anei turangin anei talote po ati theiome da kaltlanga vote thak hi an dak pui ber USPS chuan an zo meulo ninalang November ni thuma a chiarna hmun tura thleng man lo chu vote nuai khatle singa borvel aneya president in thlan result hril tu turber swing state hova po hetiang hi atam hle vote lut lai hi state ranga an pom thei chin hai nang lova Trump le a ho te hian soisel te po an lo nei to nge ani kha vote lut man lo za thi da khovin anti chuazel awangin pun lam apan zel don ninalang bok state than khat chuan November ni thuma dakin adon mante vote chiarna hmuna thleng ve man lo te chu chiar zui zel antuma Arizona le Georgia te ro chuan November ni thuma andon man lo chu anpom lo thunga heng daka vote thak ahuna thleng man talo te hian in thlan result ati danglam phadon em ti chu hriat nilo ma se Trump patelam chuan vote ti chingpen na omta ninan soi Canada ramri rula Buffalo dakpu vote zariat borvel nena anman awma September thla tangkhan hetiang hian vote alo thiar to ani ome amai ro chu Canada lampan tur ni lovin ti phal thila July muna om chu niin ain soya ani CMT ro chu fin fia thei ani lo thung hei hi vote ti chingpen na fin fia na nga ngai tok te po anomane federal lam chuan da kaltlanga vote la te ti chingpen na hi a omlo nia soyen Trumpan vote chiar ti top tura thu buai athen te po an hnol sak kanei kha
vote ti chingpen na hi a om tak takem ti chu hriat tani lova Trump patelamin a om nge ye anti lain federal le democrats lamin a om lo anti ve thunga amai ro chu tunin thana soihlo ber ani ta thung daka vote thaki republican lamin andulova ahma tang toin democrats te chan thatna ni tin mi hrang hrangin an lo soi to a tunin thana an soina sale zual democrats lamin anol puin daka vote thaki an poma mase vote ti chingpen theinarem changa tamtia du lo tok te po anom ve bok vote ti chingpen na hi om nge in an hai chuak emo hai chuak lovemo kumsang ni som ni in than hi chuan soisep akai reidon viau ni te poin alangane kumina vote lak dan po hi amak veang rengkhop mai in than ma a ngai dan an lak khom le exit poll atangin anram economy siam that chu vote hak ten an ngai poimo ber ania adota in tluk tla na le hripuileng chungchang te chu ngai poimo an nei le a in than ma in Trump chuan anram economy masona tan Biden nai hian rin a hlozoka hripuileng do tur le anram inpum khatna tan Biden a chu an du zok thungane Trump hian economy siam that le ti mason chu tunin thana athupui bera a mangzui ta zela Biden hian anram in lungrwal na chu a aupui deuh ber thung vote thak turte du zong atanga chutin Trump hi chakjok tura alan lain economy siam thatura anrin lo zok Biden chuan ma a hroi ta hlau thungane thu boy thelu le ti bor vela omem ti te zanin han ngak leila naktuka follow up nein in thlan vote chiar bik chu a hmor bok kan tum to don nia